uriteguye kubona surprise amaso yawe wayateguye surprise umukazana mama tugenda kwereka umukazana mama wicare hagati y'umukazana n'umuhungu wawe sivyo menya shit ubu rero nimero wanje mawe wandikira sawa uraho mushitse karibu hano nambwira ko nashaguye neza mama nawe ubwo mugirira inzigo nishari wawe kandi rero ndumva ndamukunda cyane rwose ahubwo mama kano kantu ngende shitseko ikimenyetso kugira ntibaze bamunyira rero bane barukeneye umukazana muzoza mukagumana bazi nari ndamukeneye dore ko umuganda uryohewe uno munsi cyane ko yanaguteye surprise kandi uryoherwa ubazaniye umukazana shit nawe ndayo ko mama yabyaye umuhungu w'inzobe nyinshi kumurusha ibyo ndabibona kubwira nje ndishimiye kumubona kuri mama wawe murasa oya usanga gabeje oya gusa mama wanje ndamukunda rero niyo mpamvu nari nifugiye ko akumenya nawe umumenye kugira ngo mani wagenda hariya aye ku kasoko umubonye ntuzoha kumubonyora usanga ubonye umukazana apfa kwita umuvyeyi utaretse sivyo hama wakoze kumuzana uri sheri wa Stiven aho ni karibu ngaha mama rero reka nzane intutse nzabafungutse bw'imodoka cyo ndamutwara ndamushyika nawe kwibarabara sivyo ndazi nk'abavyeyi hariho akantu ugomba uca umubaza nyene kibanga umubaze yuko agunda cyane yego genda urutsana ni sawa rero mukobwa sawa ati ndenda kwibarira aturinde hano shakunda n'umuhungu wawe arankunda n'icyo ndamukunda twabaye mu buryo budasanzwe byerekana ko ari Imana yaduhuje wa mwana mukundana nande umuhungu wanje je navyara twira n'umuhungu wawe wewe ndaba neza urutwe ibitama ngo ngwiki none mama icyo mbaza hari igitangaje kirimo wewe ukundana na Stiven fise ari umuhungu umwe danza eko mana manza wirara ukundana nande wo kwande inde mama urukundo ntirucako mama wande ibyo uranga twese ibyo twarara ntabwo ariko twitaye ubu mu Rwanda mukunda urukundo rw'ukuri nimba baza ko ndamuhenda sindamuhenda n'ukuti mu Rwanda mukunda sinitayeho kumuhenda sinitayeho nuko umukunda nagira nkumenyeshe nta Stiven yotwara wewe ariko nimba n'Imana yamunyandikiye ntacyo wakora kugira ngo dutandukane urukundo ntiruzibiko ngo iki urukundo ntiruzibiko egoma kanatsinda we nakubonye kare mbe ayo majambo yo uri kwishura uwo kwitwa nyoko bukwe wawe cyangwa ese niwe ntumbaza mwene wanyu ijambo risuzugura mututsi ariko cyo nzisho je n'umugabo turakunda kandi ndamwizera nankunda mama umwana mukunda numa nagira nkubwire yuko atamuhungu wanje azotwara igikobwa cirabura nka wewe ibitama nk'ivy'ingurube ntasoma mama inka irabura n'iryo shama Goda, ngwiki kunyana nawe n'ukumwana subiramo disi inka yirabura mama ikiganiro cyabaye iki eko byari byaryoshye ba okay cyaguye neza erega n'ubundi biba bimeze neza gusa yewe
ndazi yakubwiye ko amwumva. Hama rero mukobwa karibu hano. Mareka rero shandamu kandamushika naho kwibarabara cagaruka. Aha muzogaruke. Sogaruka nyene. S01 Kazi gende kimeze rero wewe winjira mu rugo iwanjye ntakihari niho uzinjira ngaha uwakunda ndamuzi kandi nanjye uwo nkunda ndamuzi ntuzohonyura mw'uru rugo kiretse mwongeretse kwiza Shosho reko umenga ntiwishimye banza umbwira ahubwo kimwe igihe ngiye mu cyumba gutora urufunguzo none byagenze gute kumenga uciye uhinduka iki n'iki kumaze mangana gute presque à 2 minutes numva aho bahabaye ikimenyetso kibiri ngira none mbwira aho habaye iki kumenga uciye uhinduka mere wanje ko nza ari umuntu mwiza byagenze gute ahubwo gahunda zirahindutse zihindutse gute she ndahagenda n'amaguru hai yawe udashobora kwinjira mu modoka nta modoka yawe ninjira surprise banza umbwire kandi bibaye ngombwa sinzogaruka sheri habaye banza umbwire urabizi turakunda ntabwo kubona ubabaye n'igeno wabarabe urabizi ndagukunda kandi cyane nakubwiye mu minota 2 n'iki cuba cyabaye sheri nicyo ugomba kumenya mbwira please ndakwinginze bebe banza umbwire banza umbwire urabizi yuko ndagukunda sibyo guca ugenda ushavuye ngo mu modoka ntiwinjirayo ngo gahunda irahindutse ngo ugenda n'amaguru urumva yuko aribyo byoca binetse mbwira ikibazo wahuye nacyo mu iyo minota 2 n'amazi byose mama wawe ni mama wanje kandi ndamukunda nawe rero nyimba ugomba kumva amajambo amvamo ntagira na kimwe ndakubwira urumva nimba ukeneye kumenya icyabaye genda ukibarize kwa oya bebe banza umbwire reka ngenda banza umbwire sheri sinokure kugenda n'amaguru bebe please basi nyemerera basi ndenda kugetsa kwibarabara Roke no mugenzi wanje nyine bisanzwe sheri sheri please umbwire mama yoba yakubwiye ikibazo byo babitumye uciye ushapura cyane basi imana ishimwe kutambira kandi namuvyara kuko turabimenyera abahungu bubu sheri banza umbwire bamushika urabizi sheri genda gukunda sivyo kandi igihe tumaranye ni kirekire aragize ko dushika ku ntego twihaye ariko ubu nyene ndakweretse imbere wanje ngo gahunda zirahindutse siryo rya mbere wowe wari wicaye mu modoka tukagenda ahantu ariko ubu wenyene ngo gahunda zirahindutse baby please banza umbwire baby baby none ufuje kubera iki byabereye hajya ntacyo nishimiye nakubwiye jewe ujya ni mama wawe okay baby mbwira icyabaye kandi ndamwumva mama ndamukunda kandi ndamwumva sinshobora sinzi reka ngende karibu Stiven mbe kunyarutse uvuze gute kunyarutse ntumushikane ko mama mbega cyane bandike kuri we none udikuri umwana wawe nakubajije papa uraka kumunyereka nse umukobwa dukundana hagitse yuko ndamuherekeza yaje tunezerewe ndamugusigira tunezerewe mama mbwira wamubwiye iki kandi please ibya mbere bya papa narabikubajije uranka kubimbwira sibyo ariko ndakeneye umbwira ikintu kuzi umukobwa dukundana mbwira iki mukundana nani urunera n'umushyiri wanje ndamukunda kandi kuba namupresence kuri wewe nuko ndagukunda nawe burya rero sinari nanabyiyumviriye neza yuko ari umushyiri wajya nari nzi ko ari inkuru nari nzi ko ari bya bintu byawe nyene ni iki kuri wewe uronera nyambari wowe uronera mama niki utari kurumva ujya n'umukobwa dukundana kandi ntegura gushyira mu rugo rwawe n'ubu ndabisubiye nkiri hano
nta kirya gikobwa gifise ibitama nk'ivy'ingurube kizogerera mu rugo ngo afise ikima ibitama nk'ivy'ingurube ibitama nk'ingurube ariko arya amatama hari igihe usanga ariyo namukundiye kandi amaso urabizi yuko adacagura uwakunda kandi urukundo ntirushingiye ku matama nk'ay'ingurube iki n'iki umuntu gukunda umuntu hari byinshi yisunga kandi amaso akunda ntiyigera abona ikintu na kimwe wowe ushobora kuba wabonye arya amatama ngo nk'ingurube ariko arya amaso warabishije siyo je narabishije ariko icyo nakubwira waretse kumbwira papiyari ureka kumbwira ikintu na kimwe nagusabye ibintu byinshi bishoboka kugira ngo mpereze basi ndabe n'ifoto ya papa yuko yoba yaranabayeho byose warabinye nza n'umukobwa dukundana nawe muntere mama singiye kubyihanganira ibyo no munsi ndabyihanganiye ariko ejo nagaruka izumbona ihangane uri umwana navyeyi nta bwenge ndusha reka tuzobiraba abana b'iki gihe kweri Nyene ngira ngo warosa agatoro tubwirana agatoro kabonetse kweri nubizi ko muzehe igitoro atigera kibura nayo inzu mpaga kinje kidogo warudi hafi iwacu nirukugiriye birababaza mu rukundo kuko inkovu yo mu mutima yo nikira vuba nabise urukundo gusa ufitiye kugira ngo tukundana nawe amasaha ashaka turahakomeye yandi mu bwoko yandi mu bwoko ntabwo wamenya ikibazo kumwe ndagukunda kuko urukundo ufitiye rurarenze iramba numva ndagukunda ngo kivuye mu kiramuka niyo mpamvu na wabona nishinga n'ukuri mfite mani shimye ko ariko wanyibutse kubera umengo bahiye nanje mbahiye nyine byabaye ndavuga ati reka nze gukora ngira amakuru ya Stiven gute Stiven ndamuzi ndazi ko mukunda bya bintu birakoma n'induru ndayikubwiye nyine nabyumvise ahantu ikopera nyine namwe atayizi muravuga ko ngira rero imeze gute none come on ishimana iriyanga nyine jenoside turakundana kandi cyane nyine nyine nta birenze mu byose niyo yarankunda menshi barakunda ngingo ndakubona pe babanya gushika mu modoka pe zabwiye ko naguma ngihembe ndumva ndi fresh Mr. Emerry oyo agadigire ine umuwo mukangipe oye tutagasi Nera umene litiro zibiri nagende uyaje Jega iko ndarari igitoro sanza afisa karongo kamwe konye nyine ngo banje ngotse inkota nyo kwa udafise igitoro wajira sindagifise gusa ni najesho mutse amayi litiro menga 10 ndumva ni fresh ako biti yangu ndakubwira ahubwo reba nzibwira ukingozi wabona baoronera Wowe megano cyane ari telefone tukaza tukigira kwitagatira ko warose n'igitoro mama turajana reka ndabira cumubwira ko none nakimwe hama
amajemo ahubwo manjina mfise ikibazo piti kibazo yabaye wa mudemu namusavye tukore mariage racwa acaranga peti nagera ubwo mubwire dupange komite ucubwira ko yasi hama acambarira ati ngogera yemere ndamuha basi numva sinuvuga singashatse kwemera yaciye ansaba ubwo nyene tukivana ingoma ngene yaciye ambwira ngo ndamuhe 5 yase mariage ucuma amahera peti sintabwo nyene twifuza kugera ko je nawe nyine ntuzi ibintu byakomeye baje sinumva sinzi aho nohera nohereza nkubwira ibyo nje nawe kuko ni birebire kandi bigeze muravumye n'ukuri baje si brage ntuko isi ndakubesha aya n'amahoro muzaho ubwo nyene ngene dushana kwiye oya nyene abavuga uko n'abatubona tugendana nyine dusohokana gusa nta birenze bazi nugiye ashaka ko nagize impamvu usanga aratubwiye tubihagarike aratubwiye dukomeze so nyine ntitwiteze ko bivamo ndabona ntimuberanye burya abantu ni babi oya arega gikuru sukuberana gikuru no kwiyumvana yego burya mbere yuko dushimana ntabwo twabanje kwamusura imitima yonyene ubwayo yarihuriye umuntu ukimukota amaso imitima yonyene niyo bibanza kwihurira hama ibyo bindi byose bizakoza mu nyuma ndetse namukundiye amahera nk'uko babivuga oya hajya gufasha amahera menshi nagiye no mu bantu benshi bavuga ngo namukundiye amahera gasha amahera Ashanye nariko amahera arahera ukubona urukundo mugihe nawe namukundiye amahera akantwara agahera nyene n'urukundo ruva ruhera twabona je namukunze ndiko kumutima kandi kuva nakaba nigame ntango umunsi kanje aho abishimye nyene Roma mwana mundi ndahari hose nkunda gukunda byarabakunda nyine arankunda ngerageje kuraba ibyo nibonera nibyo niyumvira ko aranyitaho urabe ntiwibwe mani ndimo ko inaje umuntu menga ndiko niyo kugwa nihambira ku muntu hano muhiba nkipfuma niro ndende idemo tuvuga turahura peti ndavye za demire wamo n'ubundi wagiye umuhereza telefone ordinateur ibisuko ivyo byose ni ibintu wagiye umuhombako wenda kwiza imitwe rero ari guhomba waramaze guhomba sibyo genda upagaga akadiri sibyo urabenye n'umutera indabazi maze kumutera inda aje kwigushira ko uce wihakanira sibyo narindi gimudemo aha peti demire warazihomba akademu gusamo kanya kademu nubwo ari kabi oya nakubwire eme wewe umusabe mariage yawe acha gusaba 5 uwo mukobwa ari kurumva ukagukunda kafise irari cyo nazo ko gafise undi mutipe ko baba bakundana wewe ariko aragukoresha mani wewe umeze nk'igikoresho cy'undi ari mu rukundo wowe ico no guhanura pagadiri genda umuterinda ndamuterinda yimutere pa ro akubwiye kayifise wewe uzokwitwegera mani nzobigenza uca umutoka rikabona je razi ko ndakana kiza ibintu nk'ivyo by'abakobwa ibintu nk'ivyo sindabikunda sinzi n'ukuntu ndabineno bigenza reka kwigira umupono mani cyezo kudefanda mu buryo bwose bushoboka beho hamaze present wow oya nyene iwabo namayo kukubera nyene sikashiro wanje namayo gusa mbona ushibe hinduka ndabwira mama wiwe oya nyene nabirenze rega nyene mawukati nabwo umuntu nyene usanga atsinze kweri nde amakuru nshaka ko ujya mama umengamije nabo ukuru sinzi yarakwemeye shaka kuramubesha mwana mbega nta muntu avugwa neza na bose yego kandi nta mwana bose ababivuga baramubesha nanone neza hehe nk'amasheri wanje azi umutima mwiza baramubeshe shabasha ndumva mu yatese nimba mu mawe akemeye usanga yimegera neza n'ukuri abakobwa benshi batinya ba mabukwe wowe sinzi ko muzana amabukwe sinzi impamvu wowe ngira nisaba shaka yare aranyemera nyene
buke usoma ko gasigaye kugira ngo bibe cyane nako nzokikwegera reka amabukwe n'umuntu wo kubaha kandi wo gukunda nimba ukeneye ko umuhungu aguha urukundo rwiwe rwose banza umukundira umuvyeyi bisigaye byose birizana kandi mabukwe naho umuntu yokwanka nivuze ngo nawe nguca umwana kuko vraiment ikintu ca mbere ubuzi umuhungu akimara kubona wakunze umuvyeyi wiwe nawe arafise akamwiyongereza Shaho nokora kaje kumbwira amakuru yo muhungu cyo muhungu bafise amahera ngo ni diaspora eheruka hanze shana kwenda gushimiye cyane kandi gusanera n'ukuri vraiment hari ibintu zurankisha sinungiye twara abagenzi dukundana tutemberanira gusa ari bataye bwambi ko ikibazo yimgenze kuri gusofa mu dukuri nandi ndigenye Ebichachitera yibwiye urugana mubi oya sibyiza none ngudukunda guhura mwibara n'akunda kuza amacha duhura mwibara ngo ntugende twakundanye na Stiven sambere nzoza nazakura busa n'ufite bishasha byinshi ni nyinshi no kuranye no ciyo wihuta cyane kuri nyene hari utuntu mama yaransigiye muhirangiye gukora wihangare nzoza kwa kindi gihe ewe ntabibi akunda kuherekeza ego uranaho zogusigura vuge uko ataho wigeze mubonanira ataho wigeze mukundanira sivyo je barashimura bona hajya mbere yuko twibanira turi babiri mbere cyarazoba yagiye ahantu ku rubanza azoraraye nashambuze no wanje Peti ndudekona wewe uze kuva ingozi ku mugoroba utera umveyo wapaza kare ububwira ati racwa nzaseke miliyoni vuye ingozi je ndazizanye Igo tujane kwa Stiven ndayaguhereze Stiven abona sivyo arantaho amaze gushika ceza kuba ntahari ndagusigira urufunguruzo wowe umubwira ati burya rero Stiven ku kazi bace bamuhamagara hari ibintu agiye gutunganya uciye muguma gaho nyene ni radio yakukugiriza fresh moto yo wewe rugendo gwiza akantu wewe umubwira ati yamahera yabonetse duhurire kwa Stiven po akata kaje binafase nivyo hari nagatera inda cindagaheba po